Abusia sa mo ache, e mo adwo, ye mo ha ebi on de badje Ghana television. So audience e bo the first time you dey share mu dey na subscribe, follow, comment na share na abusia no ase e no re da bibia ntimi nkoso kama the flight. Ya sa mo ye musu bi on ye name one. What you say Ghana TV there, we always stand for the truth. Abusia arahosem kese pa na yensa etimi aka na answer na no kan ho ane fa asita kese emfa ma ya boafo abenya benyina na omutimi ebo ya chido ma ya Great and Glow Cosmetics sanso na General Organic Foods and Kinaata Herbal Center bomoden na fi number say di ehim no frɛ omo na fi kɔ na kokodi di srenku papa na kwadwo apom de hwehwɛ mu nyina afa free wo mo akache nyuma koyi na ebo ya chido mo so betimi de wadwuma aba bada ametima ba ho de ro kese pa e de ama ma bibia atimi akoso kama pa bushia ma ya ina ne ye ho sima afi ye ba ye body awram say second year student of University of Ghana legon sebi ahwere ne nkwa ya ne ebusia se eba ne sei ebusia ma ina ne ye ho sima afi ye ba ye de asemi mu nkyeremu ebesomo ye besisia. Oh, doc. Yes, I want to know why day. No, that's why she said, "You need to know. No, say the young man kukru. So your stomach was up. Said the young heartburn. So I be count. And then cry. The meaning said if you be forcing, I don't know. Test results natural say when you malaria on the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac. Ena tinatet malake. Fama no nano ho betono. Malake, anything I take to Mac. I'm on my free. Kinaata Malake, eyema obi a wanya malaria fever. Na Kinaata stomach mixture, eyema obi a wanya heartburn, indigestion, na ne yem eyene ya. Kinaata tedroi, FDA ahwehwe magia tum se eye. Ayafo ya sama makwa baby o Ghana TV ya so ni audience first time ni abomode se obe subscribe obe follow obe comment na wa share e de amaye na bibia timi akoso kama na ye twa kwan e de akwa copy University of Ghana legon ha ya na ho na chese level 2 student level 200 student ba kon wa fa kwan bi so ahwere ne nkwan ya na senia ebusuya ene akora na nkasa maame ene se bi na adofo etwa jajo bobi na chese otumi se akora na nkasa no oyobi na chese odebusuafo akoma eye papa na asemi mu nchemu ne se abranti adesua nsema wo hia ewo University of Ghana legon ho no wo hia law wo hia marase na bi adachen bia no betima ba baye mrani mfo na se timuafo ewo wo man Ghana mu achese na nsen ya ne ho adododo no kokopie mu ewo ayaresa bia so piti na ho na chese fofi anto ata se na mpani kan se mse wo krade na chese nkwa timi enye no abofra 19 years abranti watimi ajeves akwa kopie mu United States of Asamado achese akwa ya rehosem kese ya otie nsema maame na ne na dofo ebusuanfo nyina kan chese otimi se yare ya na abofra ne yare no enya yade bia ebetima aka se ye ye enyina so ma na akwa kopie mu United States of Asamado be achese abranti akwa kan nsa egunubu na ebusuanfo tirima omode wo monsa tenetene se bia pomdi adwuma yefo bi so se they are responsible na we party wo mo entiase ne na omakwa akotiase na omodwene ho omo ntiase na omotiase nso a wo mo enwene ho ebusua yankore kokotie ensema ye abranti ebusuanfo ne maame enchemu kakra Ghana TV omode ebabesom ya yenso ye bi esom yankom na sisi ya no no friends say madam eduane be na o komodem nam say eduane be na obedi oso mi nkwan ya meko madam say nkwan ya hosto no undi katen kwan because I asthmatic for the past 10 years ba dia me de massage no eventually pump ana sabutamo tablet ya offer nam say no train na me man me ba bo table sin enim dada ye be serve no na me de pipi abonti no one of some friends some member me ba no so I say asthma no ya kika no na so what pump you so pump ne na so he has read about it mentally near kitwa me fanning call hospital for nebulizer nam so nebulizer no so there also a form of oxygen nam so me fan hospital be me pay hospital for the past 10 years no a massage with Ventolin sir ono one ko trade dry no dry here still dey do any stable so I say na ya boy kola no choboy na so big kita ne mu baby na no be na ko tena front and ya ko dano no yet na back and ya full bedingate because just a stone through from my house here ya full bedingate no no so mapon na isa be say yeah check it polyclinic eduana dia na na kan bi wo I was against that decision manana se mama uni marikuntu na ma etse uyam sisi so yedu wa obehu adeko yedu ma polyclinic wono ko me left side ko bisa be o muto ndo say me ba no asthmatic so hia oxygen and a Ghana on direct here yedu emergency room wono yakotu nipa tu obaba ko be ma ba ko am so patron me ba ne asthmatic hia oxygen. And the same guy in question and now welcome me bano. My friend said I just got to side road also bad per oxygen. And they had big oxygen mama. Come in small
ana me se da bi me amenya fast nkoto ma de taxi driver na me so witness ye do was an edro just 7 Ghana cedis only for me to come and meet my boy vomiting within a twinkle of an eye. No, I'm sorry, it said gent from the chimney crab not if Jimmy want me round no me bana to bed no so I make start say me keke me bano wo I'm so wuye no mo do mo sa pressing akuma pressing only for them to confirm say I'm sorry abufano Masa, never the one me bano. Nobody answered me because what's mom said me go to a drum bra. Nancy bio there, meaning how I me bano do much. Almost a pilot cause of death na at the end of the month. They discuss it. So anka adie ku me bano. It's mumu ame. Atu me new. Bet ma to be ochima. Because I don't know me the buy them. One fa do na anka me bano. It is a Ghana health service for ho. But so me anu ye. Areho kase pa ye de yakọ ene hyeden kase ne masa ebusuan ya na wo so ahwe wo hu ye wate ase na fo de udi de wonom nyina se bi enya de ono sere kọ be nyina na epe wasem ya no mo ani ada hodom na bibia timi akoso kama ya de asa kase ene ba ya boafo abe na binom timi aboya chidom ya gluten glucose matters sanso na general organic foods and Kinaata herbal center si yetimi omo eboya chidom yetimi de dwuma de eba eboso mo nso betimi do adwuma ba bedan yetimi abo hu de ro kase de ama ene tini de asa kase bi na ema me producer on duty edmono poku for Kimberg. Me so metina wiem she mo best ya remain your humble pilot. Nana K Jesse Abrantie. Have a wonderful good afternoon, good evening and good morning. Ebrese mu mesa no de shemu. Makrao. Me wa London. Baby am wo ye Walthamstow. Wo we here nkun bi. So wo Manchester, wo Birmingham, wo Northampton, wo Southampton, Milton Keynes. Outside London baby ya. Wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as I wo betua wo postage ye be postu e de abrel se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya gluten glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ube ye kama ube ye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby nya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours. Enti anytime bia opesa wo frame numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma gluten glow na ye wia ne aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow.